amiado me hu se won yes be fan sa no yo anopai me ne mahwafo ne matiefo nyina ya krado ye tie wakosam no e de na asie e patro fefre ahyase ekowie emfa bibia nsie because me no ka say ye lo ye tie ti emfa bibia nsie wadawroma yankwe and ya madam ase edikan patro last year 27 February anumele na me kopedu aniadi na me koton abanti bi oyega me seni inya ya won sokote nti no me koton no na on na wo first na on wan ye fast so beto an odi nkomo na me so me pentem nti no me fa me chance ya na me fa no na me de ma na oton aduane ne se onti me de ma me nti tama me de aduane chance ne ma no fa chance no no tam totwene na me sanse adan ana wo se ma meto se ono wa ha na me se wonye serious nti me pentem ta ho sa no ebedane akasa ma me ne mienu okana maka ana eye ntokwa ta eye ntokwa na omo patae no okosan bae obae no wante ase osande ba me so me di hia no nti no guta torchlight no de torchlight no ebo mani achi na pae aho no mu moja no mo no moja no mo patae ta ho no ofiri ho nti me no mo hwe me se moja no be de ebetwa echi no osan bae no wo ba no obi ani mi se okita sekan nto mo mu gina me nchen nyina aka chem se ma me so de me hwe no mo hwe me wiansa to wo ba me so sa na o de touch no ebebo mani ani ta ho no me hu moja ni mtim so manya akoma ana me rush ne na sekan no se kita ni se benkum ana ne o de sekan ni twa me mfini fresh mu no ana me so me to share ne so nta pepra no od mark men sa ne mafusu ne mai machi nti men sa so sekan ne nsa numu na omuka chem se bright jai na wonso na pie ana nti metete me so na pie na me jai that time kwa no ntwa machi no me jai sekan numu na me behwe men so na no nya kwan etwa machi no wonso na pie ni na nti no me hwe na men so no epie abedu me nkotodwe Jesus no say me jai ntokwa no moja so pram nti ama mentumi mbie mani ana ndi me foso ya na me pia kakra shema ana me am de me sa toso ana baby a temisi na call station won so mutri kakra me am di mika ana me call station ho te me call me kwato mai we bi wo ana ndi omkofa ntoma mama obi asuro so bebe me te me ana me pia ma de shema na kakra Jesus ana mde ntoma no bo mansana metena moto so na nipa mienu tena machi so mo de me call hospital first one I ben achemo fancy omontumi ana omso direct me call new abrem ye koye no omso zu omuntumi nti me da new abrem asem ni si Saturday me da ho ma de chin Sunday around be 10-11 ansana omso e de ambulance fa me call Kofodua nti nti wamu de me call Kofodua ana omkoye me omse ni ere aye no I say omuye mo operation ansana omadumi de me so no ahyembiem enti no me de aho ne de after operation na chi wono no omuye nyina na de nyina me mani ndahwe ana de me de omuye wie me da ho sa enti no edi be 1 week no omuyi ye se yambla fie ana ye ba fie ti bae no me bae no na me bisa se nti nipa na oye me sa no owe ana omsu Akufo Addo wadwane na me se na machines na egu nso no so no we na omse machines no omse sa boys na ba sa no boys no kwose sa machines no begu asame man fie na asame man mo ne mpenufo ni bi asan adane machine no e de ama GhanaCelebrityNews no so omfa nya adwuma na omfa anya we emfa nhweme enti hospital na me koy base na ade no GhanaCelebrityNews no na yede boaye that time na ma call first one ba ti me bae no so no na mfanze be
first month first week ni mu no na omo bo am ga kan krasa efi okọ no omo se omo yi omo se fi hu bio omo ntumi nhweme ntumi ambo abio ntinu papa na ye nka kan krasa didi ma afide minya be 3 months ekọ 4 months na mafu start se epeja tinu me man fa nya asem afide be 1 week ni na ade ne kọ no na ani enyan nti me de kọ kira asam man se sen na mafu ayo ana osesa ade ni obehu ga amsefo no mama miska bi na me de akọ ampa mo mama miska ma me de kọ nti me kọ me kọ kira mo no mo se ehenia na ede ne ho agim omo yo patient ne epe bia akoto na enya bia anto afi na enya bia abeda nti na mefuna ho no taje omo sanye mo patient fufuro ana me se saade ende o se me boba amende ana me ba na me bobo asame ma na amende mbobo asame ma na amende ya o se sisi anga me se fo ne se omo yi omo se fi asem no na nsem bebre bi nti no omo ntumi yere embo am biu tina bia ade ne kono na owo yabem because the way mafuni ye no nti no papa san ma miska ma me ko Kofodua so mo ye check up na nko mo hwade ne ye me ko madam ne ka chenze se medi agro na me twahwe fom biri ma me nsole bio te na ohu abome na me suru tumi pondidi ti ba mbobom papa me ne kaka nkra no afoso ya ano sino adam beko ti bosia no ko boy ana adam ko ana ko ye motivation ana mbae simfanze yakoye seke mwa bae panze 4 months am ko 5 months mwani timubisa na masamini na no okay Ezra 94.1 FM na Ezra TV Maa Akosem jumadie eno na wo hwe na wutie no bright owu ene no edi nkomo no ye bebisa no question de na so ma memra opapa so na opapa fade de ntu dwawe mi wi a na fe ma bebe ensem no emo bema na izai mama what in the sign ukohu ne sign e de ne si me de odi ka me no masi na tin say February na oreka no me de akokora me de forest besio me bidie nti bidie ni mu ne aye wo ho na me be aye no e wo efia nti me ntumi anse anko nti me na kuko kakra bi me ka pansi mu nti me ba so me ntumi anse anko na anadwo no nsi to kakra nti me da be ye 11 o'clock ni mu na me ba ne be penyi ba ko na oduku na oho ne ba bobo mopum na bupe amani a wode bo me se won wada na what say motomro no oworuwo na wokware ba wokware na chese mebe no so na pema okremu mo wokasem nti boto no donko nti waso won bo ma me ne me hwe time so wokobo 12 na me se sabi ye fa na me defa nti mama ahomaten be 3 o'clock na mo sorry na me bekum na me bi se be bia asem si na wo ka asem na ati se ma odukan nti e ba sa no hona wadon kware no wo ba no na what's abrem doctor nasi oje aye tetek iskano 20 million amura sa wadon bako Kofodua na say 20 million nti yakwa aseme ma ho nti yakwa na aseme ma ho ye se wa twensa afre gram sefu mpenfu na wo ho men yo ha no wo ba nti wo ba na aseme ma do to anim se wa kwala na wekidi sabo ni nti wo be yende na wo so wo begina na wa sha kwala no nti yakwa so na ambe na maso ma da aseme no mama wo de ko mebra odi mechi eko abwabo police station aka reporter ato ho nti background se bu ba na nke minim se
you call police station na anka yakwa council no yes o call reporting ane ndi e kwa na say ma ebe say na no wa asma be say asem no wo makan wo ahemfi ndi kwa no wie di so na minis kenti so mentumi anka mempene so ndi na ekechemu wo ahemfi ndi ekechemu ahemfi no na papa ba ko bi so de sisi ai mo se mu begina na ma hwe no na wosusu papa na wosusu bone sa kaba na akola no so ai nyame dia mo begina no wa wo ye ibofun ti wako ibokasa guma na wakasa ani wo begina na mo bibia ne ye no wa mo na kasa asem no yo wa mo na kasa no begina gram sem mpemfu na wo ba asem no anim no na wakasa se mo akasa ade a ene de no yen fa mpabo ni wachi na akwa ne ho boto no ante ho na ba kon yen se sisi ade asem akọ police station na mo kabenu ante atam de mo ntwa sika ento ho mo na asem ma ba yen se nana onyi pa no machine ante ban sa no wa so boys mo ekotutu machine na ebogu ne fie na nana ya fe nana ansa oyen se na no tam de onyi kwa se wo twesika wo de to ayin ho mo ne fe machine no engina akwara n'echi kabe nse wewe wo to machine no wo da hu bi me ne de sorry asem ya kata so wo kwesida ndo ta kwa sorry nti a brother ukura fum ba me bra pen o ya me ne se machine na wo jija akwara n'echi no ebusa pen nana ba ko oba hema mo akokisia aseme ma ka ho mo akokisia na wayi machine oda ma gam se fun penfu na what ba na mi sa na wo nsa wo fi no afro o si gabi na ye no kakaba nsa o sa me ntumi hu so ka ho mo okisia ye na o se mo ko hwe mo nua kakaba no na me bisa ikebisa han so to nim ho hwe nta asem no kware memi bidia meso forest makada ho na atwe no wokore bidia da se ma machine so a ye diga akwara chi osu weyi wada ma gram se fun ende otamda makona na anse ho ne makwakwa bisa senti kwa na so ba yakobo na wo se pon obi se ya akwara na wo no se ka no de je nka ho na mo komkwa bisa nana no se oh e pa ocho machine we ya ma onde minim ho hwe ne mo ne meyim na me ba ka che owi ene se ukran mo ha ma na nana ba ko ye fe kwese ya okramoye aba se obecha no nti obecha na che bia na ebusapen so ba ye no onso obecha anchan na oba hima nana wo so ba nti oba so nana na do kwantem papa no so mukoko kakra bi nti me pese meto na mobo wo nneduara nti na ba ready na oba hima o ye se gram se fu na abogwa atwa no de machine wonyi ma ona onfenke yaduma ne kabia baba bia wo botia nti na ko oba wo na mene na nka wa dwo ho na we ya ma no no ka se sisi a orkwafu nti se be yi a wonko ne mbo be nyimi yi nya ebesi a na se ya kwadun nyo na fatare yi ma wa ye ya ma ono no onim efa paane nti ono onim se we ya ma nti se be yi a eno nana edumade okwafu wa ba mo kwa no ne mko bisa no na mo ko duku ho nti mo kwa mo kwato ne mi bisa no no so atimi bi onimi bi nem sana mpache wo na ebe ka asem machine si a akwada nachi ni sisi a wo ba abakan a wo yi machine no oda ma se akwada naja otin nyu hana wentumo ya no asma o yi ma se mi ya botare nem sana nti sa yen bia sa asem ye ko police station a anka gram se fo wo ko de a police one from machine ma ana wa hwa akwada na
na na went to yano asma ka che mi abotare no se na me abotare o ntimi so mi na ende maka sabi no na ende ende mi ko ena na be se ende mi so na ma hada na je ho nem so na mi de sa adu timi bi se miniska kan kai wi nan kai ma ka mi amo shmade an ka be pe an ka asam na ko nti wa ka mi de mfaso me nyongo na akwala ni wofa ni ebi Abraham anso yem ayefo ni bi otokoko eno ba yan o trase nyamia ampo obofo mpo mu bafu chen o sanse hande ba bobo poe ente se ampo so po obesa na anka mi owofa no wan frame enti ya botan na wo de trase enti hware ma trase kakra ena oye ya na me de me ka wa de ne do me bianti me ko na mo ko enti me ko no na papa penyimu na me ko na oye kwamo ni oya ahunfu bi na de bi na mi wi afiri a me ntumi modi o so ko se ya me ma ni fi enti mo ko ton ne ye ana oba ha ma wo le mi cha enti mi cha na mi sa de sisi ku wu wa he na so na ka ho sisi a ne mo wa pe dia no mu yem so o ka ya sori enti ko mi dia ho di na me anka me pese me kasa na me da ho de me ko enti ko pe pe no si na ya me pa o cho mu na ogbu afu na wo de kasa bi a ho bi da ka che no ba na ka che no na me kasa sisi ku yi bi bia akoda na yi hwa da ka sha ya bo po se ya de machine no be jan kwa nechi you ko fumba machine wo ku ka mo we machine no ama gram se fun pen fono nti anu na nka me be bi se sentu kwa ona am de ma wo yi machine o de ma ho nti ho be na ba he ma be se o nya botare na asamba anu na wo de ka na so ya mo mpe de here no nam se Auntie di wa aba ma owo na masimi we di do abe ode asamba yi mati no akese mo ha emeje won frame mati akese mo ha emeje won frame nto wo do side we abe ode no wo twokwan na okwan no anka wo de a wo so okwan no tene man kasa ni na namo mpefa wo wa nfi na wo si na mkasa maka no de didi mo atem nti nwayi wose asem no ho wo mutimi ni wi ti no mo so mayi wo mo nsa no nti nyaba ane se na otamda yokowa asem ma nti wo twin safa asem ma mi na kishia ahimfi homo no se me didi watem nti me didi watem da na cheme pacho nti me de agbechi snap na sike fa fende me disi so wasem se waji nsa no papa na me ko okramwe no na asem se waji nsa no na asem no wonso waji nsa na je 500 yo nti asem no we wase afi ho asem ma so asem akaka chen se ene se ni sa onko waji nsa je 500 em makre minim na fi so reba anka wa she dantencho nti asem ma so se we ni se afi ho nti akoda ne na ni yefu na ho eyen kodo nti mi akon kasa ni ya nti wakasa no so mini be bia ka ho bio no se mo faso de akoda mema okọ nti da okọ first no wo send date nti me so onko na se okọ na se obenya wa ye no pressure nkote da no nhwe me na memra na okọ ye okọ ye ni be fia sister bi wo minute mantin na ofre me o si wo kwa fu mi o hwa na ni phone bere o fa ya pressing panyin bi na o fa onye kasa ye de o ka onye kasa na o se o hwa akoda na kasa na ma ne papa no so ne ma me oni ho ne papa je o kwa fu na sa ndi
ba friend me ba no o ka che me friend prisi no si o ha na sister bi ba se akola bi da no sto anyi o kufodua onumu no okwa abrantie no mama moto aye aboboya fa no aye paja fa no odin ko hospital ho nti mo mama dia memra no se moko sko wahi no se moko je nkamchem dem ko jiski moko wan pe mo yakwa yedi na atwe akwa na atwe menu ansana woya akwara yi operation nti woya wie no na ke amabo ka hospital bill no ne akisi 100 million tatano nti ya be fie no na ya samno chotos ya ko na tibia tiso opokwemia ene de no sister Ghana na 3 days biada 3 days ba na kasa nya ya ba ni na se my friend ne friend of friend ni say ba ben ba no wo friend me bra ne ba bro sha sem no wo friend dan wo ko no ho mo ka cho won ko gram so fun ho mo nti nka bisa no so wo diska ama no no mo bra na wo ji machine no wo da ma no ono di yaduma no o de 6 million tete no 600 Ghana yo 36 million o de man say na anka menje o ayi pa mi no ko mo ndo menje na meje nti gbenye ma wo di gbenye wi ya kwa se me ma akwa ye kwa nne ocha o wa fe ba no ba nje chise wo ko okokro no na o jibibi na de nti wo di gbenye me ne mebe na dan ye na ko ye ka chance asem na de che ese sa ya bo tuna yimi o ka ho se no se ba no ba na ba o ko no we hu nko yimu nti se ebe ya ene yanko so na yanko nke ye yanka fra no na o ka se se anka mi ni yasem no na ma se abenti mi na aye ntawantawo bi nti esa afifufu mu nti yentwe na angu na sabe ayo hiani oni usikenye ntwemanso why ni sikani no onimpa machine na kudini semene ono yesikani yo okay ena wo ye hiani yo me ye ti hiani ni sikani ntwemanso nti jabi bia benka na mo so sisi akore what's 2 years ansa no mo be ya hode na oda ye dwuma na tese mi na me ba bo hwe na sa 2 years no na me se me ntase nti me baba dam nti me ba ya ba me ne me da se papa eno nti yera Isaac owu asem na wote ye no wate me ba bright owu so ede na afa ne ye ba na afa mabedo so mu ama mommy fa me Kojo mbra ye ba na chese mabedo kro no ye Kojo mu ide ye radio mu a ye call spices adwoso na ye nko ba bia ye ton tete natural spices tete natural spices ye natural sa Ghana heya na ye no na Ghana ingredients tete de no eno a no mo de aye kama bibia ye kama bibia ye natural awodi wo ya ni mu aba wa pomuden dabi nti enne ka che wo yere se wo mpe bibia Dabi. wo pasomudura emaduane eye de kama na wodi yes wo kwa onto tete natural spices wo bana spices fufuro bia wo kitchen se anda no pakonia maneko yes sakam sakam no wonko ni baby ero tete natural spices no we stew no gravy jollof enkwan ene aduane bia wo ye bia no benya flavor now dia ye amaduane no aye kama shanson say we artificial colors bia enim dodo atuo 0245 580957 0245 580957 ebeda ne herbal clinic se bra na diabetes no edro wo ho
edro ho papa wa wanya diabetes ana no ada bibia twa wo na ho na diabetes kuro ayenkuda ne nkoda no mesrafo ne chim ewe bedane herbal clinic edro ho ya wodi treat diabetes stomach ulcer ana se hernia infections ana aba so aba nipadua num na wodi anso typhoid hepatitis B wani ya ana se asthma na etete wodi a ebedane herbal clinic wokwa wo de adu papa ebibidro krogin ebetu yade bia e de amount Ghana for a one makosona hwe atunidin ko bewie eno ntia ne doctor ko bewie eso wo twen wo e wo kumasi asenua Presby School Park fire de bra na wonto ase branches no ebi e wo drobo doma brekum eni mem 0245 276 266 0245 276 266 wofra ebe dane health clinic one mo ebeje osom na wati esi kinkensa no na wobanum grow fine mojedro de na nunumbi grow fire dende grow fire dende de na nunumbi Osaka grow fine so powerful ya ma me na dance no wose no wo dware o no maka chen say ma me grow fine dey twem ho anu ode na ho awuro ode na ho awuro be pie wonim de wo hunu wonim de grow fine ayama no na okoje ne de dance de ye bebre wow yesu ya dance de ye bebre ya dance de ye bebre wo a me grow fine bi ama wo mo ana wo metu se bi wo me fie no mo fa bi no wo mo so dance ye bebre eno ti won so be dia dance e obefra Maa Akos na so aka odi sapo Maa Akos mitie wo no na me to grow fine ma dance ni enche na wo so do dance ne ba wontimi na wontumi ni di wo sa no na ta etitriti ana so oba menstrual disorders tie ana eba ya o edi ekira fine mojedrom wo mai mo pharmacy herbal shop bia no ebi wo ho wo mo san dwene wo hu nti da bia ka ena na mpichire ya no so fine one more 44 59 65 32 0244 59 65 32 me say ama afa yanko na mene bright owo enkodi enkomo bright wo see sa asemu yi esi afeban last year me pacho kafra last year month ben 27 February 27 February na ya anopa awia na sa nwumre pache nwumre 10 pm anajo 10 pm pache hey I see mo so ya galamse adwuma ni bia ma pache da bi me so andua nti me ko forest ko so andua me ba ya na aduane na aka no na boy are you bright and see find bright na bi ono Akufo Addo ye fa ono no Akufo Addo okay Akufo Addo no ono so fa nua ne bi ana waya bi waya dan aya galamse ono ya galamse na wunnim no dada oye wada for dada ana se de di kamia wudi hu Akufo Addo eno no me pacho minim ze owokrom wo oye ho wa ba ono so ye djuma oye galamse but onya me friend meni ndi nkomo okay enti anajo no na edi aduane na mo koto aduane hu nti aduane a we so wasa me ho akoto we so se na wudi nkomo wunya yiwe di se wo koto e na me so me koto ye eno ho ne ade yi wo bi nso no ya wone sekan ayi ne nso no e de agu abonten ne nso no no epue ena ayi esesa ne sra ho obi adwane obi ahunu bi da anajo nondu obi ade baba wo mo mu beso ni mo no wo mo de baba obi adwane we are branch no wan na nyini pacho epeni chem odi fi be yesa wo ni tipeso a obenya be 40 plus ne pacho ya no one ma won na pacho be 40 plus ena wo so was saying 30 years okay enti na ono na mu nyina mudi line so amokoto aduane no ena wu sign ne ho ana line bi eni ho pacho me de me koye na nipa be ono kama be 4 ejina ho indomie we dey go on just say
Indomie dia sa ne jali ye ne nso kra ya ya ye pe ese yanko pacho enu ana this happen be no we sign ho anasa de o se ma sign ho na sa bra no na ono no etire me pesa me hu se no mo di queue so na wu sa ho ana pacho enye queue so no mo di like obi agent na separate nti no me fa no ho na gen na din kan aye bi isi wadada amesu medin kan diska na koja no tibide minim se media na waye de si won tibide me koyo na na tam ta hono no so mu se no oje aduane no eno otusi table zam se aden ansa na ono beche mi se na me ba me ma matu obi na mi na wo to aduane anka ugina ho di nkomo ahona na twetwe sansem ni na de bai okay nti eno de atwetwe sai okay wu okanama ka wu gina ho di nkomo na so wo di sika ma lady na ebi so na obi so di ni sika abeja enti wo ko ene esi wo no a wo fa na obi sa lady ni say madu ane no a me di sika abeja ene wate no wana awe ye hwan de tama ye wantwi na lady ni ka che Akufo Addo ni say ne de ene na wo ye ogusu a wo ye no wono Akufo Addo de ene na lady ni ye ogusu a wo ye no na chese wo de ene na ne yate esi wo wona wudu sika abeja dada nti ge ne kasa no ena ma me nso me abufo no mo na me kasa na za de no kra nyo de na wona me be ko ho ntokwa no nti me kan na waka me kan maka na chese eno ana ko de ntokwa ne de bae nti eho na amudi bom ya de bom no mo patae nti na se gate na etu nti on patae no fa different gate no san na eden e de bae nti obae na chese yes na de bom na o de ne touch no e de bom eni achi ase na moja no e start say ba sa honna omomo ho ni ka se ajinya mi ja ho so wa ma na praw ye fa na ajinya me me na ye fa me ajinya e wo si jai mi jai na ho so wa ma na praw enti mi sim trust na omo senso aba mama ohuru manim no no ye den ofiri ho ti wo mdi so ni ba ma ohuru manim kakra no ana o san ba nti wo ba no o kai gbe kasa ni gum sa na o de ba o ya igbeni ana wo de ba sa nti no oma o mujira me nchen o mdi so gum so no no me ye ma na o me se o kasa me mfinu jano na we wa ye na ho bonsam nti o de touch ne ba ni na mani ase ana wo san de touch ne ba nti me imagine say me bo touch ne ma na ye den atofom nti na touch ne kita ni nsani mfa ana seka no kita ni se benkum tama entokwa ni shase ne de na seka nkura no omo pata ye but first entokwa na no de touch ne bo wo de bo me no enti wo mo di nsuo gu so apepa moja no ene wo koye okoto seka ne bae enti okoto ya na okoto na nadwena anadwen de when the ton seka o nipa no e fa na Akos anadwen 10 pm ene so no wa mi ni si obekum nipa ene wo ti sika koto seka emo no na wana ka cho so okoto yi ade che na ngata se tam okoto seka no baby okoto seka na nipa o bebre ti me ko hospital ba no mka seka no okoto wa Akos enti woman no kro okoto no ho ofre me ka che me se onim se seka na obetoye no awudie no ade yere odi bedi ti mo patai no okoto seka okay nti e ho no kan de esi ho no okoto ba ye no na no oba wo so oba me so na me bon so de touch ne esande azent kwana na wa force so de ba nti no muzumi because of my home moja nti muzumi de moja so na ka me bo touch na to form na ka me ne na asen aye den aye ti me bo touch na na me te se ai me de na me fi se bia de ade bi na abo me mfenti me ahode man check nti me tu bro no na me hu se wetwa ma nti mark ne wa ase nti me pato ne sa mark no mu betumi di atoso ama yen hwe ba bi ode se kan ne wo ye no ene ne nsa no wo de wo film okay wo so afa san ho ne wiase ni pa kra se kra de timodi nie de ebi wo no fo ho ewo ma ha se nyina ne ma ha wo betimi wo betimi pacho ai wo betimi apagya kra wo ama ya hwe me ba ye Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV M'akosem djumadie no eno na wo hwe na fe wutie no ewiase na se abade na je se eni pa nsuo ni pa kumba
Woman so with the bako, woman so with the bako, yes, okay, yes, Ghana. Ghana is a Christian country. Christian country, and Profubica Christian country now. And ya na me show mo sa no mo ya me say Christian country wa hu. Nia was a nipa twese kan. Ede twa ne yonko kwon hye. Ana wode won yonko kwa foforo so no ensi. Enu na mo me mo mpa ye say Awurade wo ga na mo boda mabi nsi. Na mo no se bi sia. E wona be no se Ghana enye Christian country sa. Enipa tribu osum ene ye de nenam ho. Sa wone wo yonko anya tokwa kakra wo di ade abono emoja eba na ni achi ye ma edi nsu ogu ho na ni nyina no anson indomin tadea indomin hunti na anadwo no watimi akoto sekan edi aba ubedi awu ene da so no wei aye ni mfim ho na fum wadi bi assign wafum ana wadi bi be sign won film ana wadi bi be sign wonofo ase ana wadi bi sign wa battery wo kwa ho ebe wa battery utiri yesa nwo wo kon wo ye ni sei ana wadi wo kwa akasemba but wadi sign ho wadi sign wa battery ni sei Jesus ana da so no se wo hwe no wo tie ni radio a bobo bia na fa wo phone no enti se wo fa phone ni sa no a na wo ko Facebook Ezra 94.1 official wo de wontumi am obi ma wo se wo kra Android phone ye bia eno asa wo de am obi se me so ko Facebook na ekọ search ho na bo Ezra 94.1 official na mi asoma me na me kwhwe de ma ko ka no wo de wo wi a wo data na meto ama wo ana akọ YouTube Ezra 94.1 FM na ehwe ana akọ TikTok Ezra 94.1 official na Kenwood TV na be hwe ani so ade we ye video no na mom me ba ma ayi udi no kura ajinyame ayi bright owu aka ajinyame we di ajinyame apa because ajinyame aka wuwi ka bewu eni pododo asan ye wo mo sekai mo nsu no pie na wo awasesa nsu no na wo ka wuram na wo bedru hospital kra no wawu ti ajinyame apa se kwa na kwosum nyame na kwakwa ya sofo na ajinyame nyame na aje wo mo second chance nyame ma second chance for brabo ni agro enti me pacho bright sorry MCL with the jai video never bright full emame bra studio ha never bright emame okay and a bright we dey enye video no na wo hwe bright yankasa wo studio ha wo pagya na wo hwe no enti MCL pick bright emame ni enko wo dey yi video no ade wo no na gira enti wo dey obetimi yi video no na wo fa wo no ankasa full one for TV ni nyina so emame me da say na bright wo bako wachi anansa obetimi apeke akọ wachi kakra first one dey mo fa ye no na eno eye ma me pa me pa cho bright yankasa na gina ha no ena wa page na tag ye no Facebook Ezra 94.1 official bra Facebook live sisia YouTube Ezra 94.1 FM TikTok Ezra 94.1 official wanu na gina ha no wa page na tag ye no enti na furumu wo no yapam wo de sign ne furumu akofa ne furumanu amu ekọ soro kakra ena ne mfimu de no so ai man nsiro no etugu ye no me patro no so na wo sa side ho no wa da ne ho ama wa hunu no good ena ne nofo wo de no so wo de assign ena wa hunu no ena na battery good na battery ho de no so ena ewo ho no enti wo ne nyina for message bra na you can kind and famou so am the pada se ni timi di nipa enya wanwa ade wo betumi de no yanko nipa to wo no afa sekan kashe na wo sha na brantie ya wo ye we wo
to be ketre and I won't so much on sir with ye. What are you? Sine you and Yanni ya want to be kum any partner. I know it. I know it. Bright. Tina say, na yen trust. So what should be and what will be? Bright Sabra no more the poor more no. And ye be near autumn Indomie. Ne sekanya e be a dane hwa. Wode adwuma woman so same de beku ana wunya ba bi danchan yanka wode kwa akobo no wunya sekai bi yanka wode kwa akowo no ene onu turi doje ye no se abrantie yi se wudi abane tirimu de a ene ma me nsu mi nko tobi na me fa medi na wu e pa cho da bi ma fa kan bra abra ode touch ne bom ha na mani pae no mani chi pae no ahona me kwatam boba no ana omsi minja na me pipa moja no no okọ nti boba de me fa boba no bet manto ma hunu mpo na mato abon ohunu se wa fa boba on ene de mintumi nkyere se ohun ya na be o ma mu gina me nkyere na om de so ni ba ne de omsi minja na mo me huru moja no no okọ. Okay. Tibo body am 5 bet manya no kwa mfambon. Okay. Ma yenre ebra se mumi enu sa bra no mo ye ntokotwan sa no. Entokotwan sa na de wo ba papa question bia bia bebisa. Ti mo amhwe na mo de ba ye. Mo ye tentan sa no. Na mumi enu no na me kasansi ahe na dai. Sa bra no mo ye tentan sa no na mumi enu no mo ha ya na me de no crowd da wa na waka me fi bush ni ba because of nso na ehwe o forest one ntino me ba re me APC de me try APC me se me di kodidi nti me de that time na me APC ba chai apetesi APC I see mo try apetesi 5 cities oh anu amo so high and ahone de me ntum chese no because na me hu ne mbeto no ntum chese bia waye bibia na be me mafam de na me kan abata shenku ana no wanom anase no watwe bia ka ho davi etwe de me me twe no school time jai da wani ya tente ya odi hwami oh thank papa beka say mama na no so ka ho pacho ni na ka ho kwani entarigate wa bibia ka ho woni mo twe pacho da me jai da we jai na wo fie jai 2015 that time when we SHS 2 you was SHS 1 na uye kumo I need the mechanical crime start free GHS 3 to me do SHS 2 and me jai obi na kire wa na uko school no ana na microphone bi wo school mu na SHS wo de na menyo bia ne na nante anya saade no be me fa form 3 timi ko do na me hwa menyo bia ne nye sa no ana de bia me na mfo no so si ehu na omo na me kasa na de no se me jai obi na kire wa na wusu afu bi me a me su afu bi wusu afu bi okay no npa kro na kire wo se de esi ye no ana nyo npa kro na kire wo da bi no na kire na wo bi no na wo su ya me kaka sanete wenya bibia nhia wo wiase pache wo mo hono na omo ka nyamesem ne ho ache bi ho wenhia nyamesem ka eno de wenhia we na akohia na we ya de pa wutri yese wuja no ntem se ye no kra na wo ka kire me dia ene wunya nkopon no hata soro no nko anenim enya no kra so akokwa na ne nyame akoka me de mi sirio inti sa brand ye wo de na wanom APC ne kakra abetahye no okay but onu de wunim okay enti time Akufo Addo edi sekan no sinsan wosa no na enipa ni ho a obetumi aba beje wona ana me chese that time sport na na me musa baby aduane ewo no oh e was sport ahwanzo na me to we no ntino ahwane na musa ana ade na yeye no so no obia nchen se obia mfa ne se serious se bibi sa betumi adan asi na sport the man many ho that time ne de na
na da senti na ase ge na oye aduane ne nuanu nkuma na boys mienu bi omo so ya hoho na sports grad manya be ma dabi oyo ba oh okay oyo younger kura oh okay so on na wo ho on na tete mo de sign wo no na wo chiem ana na wo ye da na wo hunu unsa apetese no no sa na dabre bibi okra wo nse dante a kire mo mi se na ade asam no a o mama off no chese me humpo se sika se anyese bi ala show no kura na me nsade na ma me jire ne nsade me hu se sika nkita na nti me ne di ho aprapre na na etumma sika no sa etwa me sa ba da ta no wadi nkan awo me mfen amanda da to mfen wadi nkan wo ye sa asa na wo ye fu somo no ene twa ha sa wadi twitwa ntino omo da ta no omo chem se minyae na me nso na ayere etu omo kura na ebeka so no metrem ya kan kwa de me humpo me nte kura e Bible kayo me kai Bible no asofo no etie ayi Emma Mike Abraham kura de boy nyum no me tie pa me ka me dia kira okay enti unhu se unso no atru ade afi wumfini mu wumfim na eba no ai sena na siti a kira me sena na wusifili dia na wo ye ade na e kasa kira wo sabre no mawu awie data me mo ka ma me hu se me nso no na pie ni de a adu me nkotodwe no Jesus aho ne de me bo shake pa na adua ba metriman ze me wawie because baby a me nso no ebegu ni de ntina me nse me nti ato anse na me gina na me bisa nti mo hwe me mawu na obi amma nti nini e be she me mu na me a me start say me pia shem ti me ana me pia shem ma na ka akra na me sande me za to so bia ye na na ka bita wa eno no de enko na be ababe dudu misra ha senti no me kai me ye ni sei ana me didi me ka call station wa ona me konya ntoma ansa na me de boss wana ma o santuma lady bia onu so ye eye we oyeti ton wo anajo en wo tum koto no no amofa no okay am koto on na odimika onu bon wa to anze na no odwane fi ne no ma no nto gina kire ono mche so on fanto mamle me nto ma no ko ba no gina kire no to ma me na me am fa ma de na me bom be gina be 5 minutes na moto bia obi asuro so be fa me ako ti odumufu obi ba ya na be fa me stand dem sabre no hunu so wonso na pie wo mu nyina tietie mu no abrantie no odwane ana sesen tama mu tete mu ze nso na pie ni na atam na no di free ntino amafo tambes na wo kurum wo no ete ye no mu lo hye ba wo ne de no okoda dada no wedra okay na kwajene ke me pa chode abi ono ba kwa wan fa yira mba ana mi angasa so kwa de me ne oba tena kwa be 7 years ni on fa kete dabi adai enzembe bro ntum person obefa de first hospital na okoye no wo mu so mu ntumi hwa na doctors ni no doctors opa omo de na asie no omo hu se me so na on dabi omo ntumi enti o ma first aid ase no ofase no ma mfom se anka me kura no mchem se memko ablem no ablem tinu ablem fo na omo de omunya akokuduro no mutumi epia bishem ansa na omude we omude we bi white one banage bi yeah na omude bomma na omude aduro tototo so na omude pastor ye kan na me dwena ho nkra sa enso no se ga mesi ball no ba bi ya dedane ade no na wo pia gumu no ai etimi ko hyehyɛ ba bi akɔ semase a etimi ko deda ba bi wo se eda ko hyehyɛ ba bi wo se ɛhyɛ empo sa first hospital no in the second hospital na wo kɔ ye no die kase ni wa brem ni so chen achema fon ase ana odi kai kɔ ye oh okay ti no mu so mo do sabe kan wa kɔ yeah eti we transfer wo ko hene Kofi Addo wo na wo da ya wo mutumi hwe wo bibia
ekuro no okay ebra mu kasa ekọ ba nyina no papa kra no eno sa question no kra beba wo so because man to say mo ka branch ya nasam mo ka branch ya nasam man te se Akufo Addo no sabre ni mu nyina no bepim nei mo ni ja hye me so ma pacho debi wo titiu debi ye efu ko ni ehu ni bio ye be wo ma kro ni so bio o ma kro ekro ndi o ma so bio o ma ye galam say ni bio debi o ma ye bio ye na wo ha na galam say funa bi abaka che se Akufo Addo wa afre ebisa se ade ame wawu wo fra galam say for ni bi yo I see wa anga so ba ka che se Akufo Addo wa afre se ade ame wawu wo se mra wo man de ade ame wawu ye no mo machine no akwekedi anam ho mo nte babaje no so manne ambacha okay eti papa na wona wo ba nyina muti roba ko eti ko ba ko okay enti ebra wote ye no na sabre ni de no ma rush no e de ko hospital man ko okay o ma meti ase o ma me afrim enti ukọ aye no na o mkeka ensu nyina ahyemu a wo ma pempam me de no kwale me banko homo ne mo metu me ba ne ba na o kokọhwe no wo abi aye kofodia okay ne mo achidi a ebai ba ye no wani ka banko adan wo bi a wo basika wo ne nsu etu aguo wanya kokodura ka hyem no wate ne wo ho wan kwankọhwe wo ba no ne tebiam na ne dabrem madam ana mi so ewu nti music na asa nti ache wan na basika koi nti ache na me oba na ye woman ni free hospital oba me so me ba ne ban na wo ba ne ban na wo so ma no no wan na man ne lorry fe de koi that time no mu na omudi gam say for nankasa ka say omere eno ti ase but me pa che say papa o ma say me 5 o ma 5 e me ma say me 2 na matre o mo nyina ti ase o mi na ta ase okay dia me aye me wan say yes oba me ma ye mienu po emu ba ako enna ye de sekre wonu ya ne nsu na tu aguwe me pa cho wo di hospital ho enna na abosome ana na what you saying Anza midi be eya no kasa kasa ama me midi be 23 weeks wo di 3 weeks ewo hospital ho koyen ai 3 weeks ewo ho papa enti ye yi wo ba na wo tira wa 3 weeks e ma ye yi wo ba no e ba ye oh daddy me nti ase papa na wo fuam yensa wontumi afa wani a hwe wo ba yi sese no wo kasagu omo so omo ntere na mo ko break no na mo YouTube no na mo refia na sese body ana efa message ne bra na men kan ma dia tesa na dia 90 Isaac oh na tin say zika wo no endem de kaye sa eduma no didie no nti me na mpana me ba no me ka chen say omba no ho ejoda ye bokwakutu didie no nti sada na asem no nsi nti ba no na skebia ni mo ho na TV no na omo ntehwe na TV no amepacha akua muti bibi TV no eba mo ma me hunu e man so a mo ma me hunu because me nya message wo mo so mo ntehwe radio and na TV okay papa na wuchire ana me chem say ska wo mo na me ka ye sa bidie ho adwuma no nti eba no na me ne ska bia ho mo so be bia mo ko bia da me pebusa no me nya bi nti na omama mo sma me bra na ba na ko no ohwa kumpo na ote no ho e wo ho
papa say bobos ya asem wo ye ese no ka bo se me bi o wo bie ni wo ka chen say wo ba bright say ya the second one no say what ka brand new the sraw mame e bia 50 cedis na me fan kwhwe no na me ba me de be ma wo menyi ni se nko bia betimi wo dofo bi betimi abo setri model woni wadan for power kro no so obi a wona da fa bua bibia ni a wotumi bua no I want de woni anu yew because obi a wona dan for ye bibi ni a wo ko wa wo so kire no betumi ama bibi kakra ma e lorry fepe na wo bata na ayi o hospital na wo twemi ensemu won fa wani na wo suma sa na ye ko no oh anu de me ka me ko dia e okay mama ye ntwa ye ho emra sisi ye ba ye beto a na me ne wo mo ye beto a ye questions no eso next time oka wo nya biem wo ba oka dodo wo ba wo ka wo so me mienu e na wo ni si ye no wo so wanyini bidie na wo hye ana meboa ana enya bidie enti at the age of 30 years enya de wo betumi abobo sa eka bia sa no o tumi mo bo kasa ya sechira nka anchire ye kasa dia branch ne ye me busa questions me ba ho ase ya na me ye madwuma e wo se ye kasa kire no wo ja wo ka bo brebe no sabe wo 30 years wo ni yanum na wo se nkehwe wanyini at least wo mo ko ba wo papa wo mfie sei was 65 years at least wo ba ye adwuma kwa kanya adwuma den wo ma didi ama obi sim kwatena wo jai sa ne mani nyina anam en kwatena wo tena wo na sa posifo ba ye beka se wo ka ho bi ye be chew ba wo tim de na efita say wo nom bi wo nton bi ajam koto indomie no e wo na boys ne ye sa ne ma no wo nom bi wo nton bi wo di wakoto indomie na wo die police fo anya hint na wo de wo mo maka adware wo se me nya sa de ni bi ntimi nwane mi di mi indomie mi nwane on ba che wafra wo mo nya che wo so de ya aje se kotwe ska nsa ya be ti papa me ka maka and winning when nwane because wo nya bi se na wo ye bi anka wo dwane but wo nim say me nya bi ntidi ntide wo se bi dwane ye ana on ba to wo nko ana wafo nyina adwane on ba to wo nko ana mo che wo na dadi ko boka ne busu wi mienu na we ni nso si ye no e wo the same place sabi ni si no papa kan cho se ben ko hobi right mana esi o papa kan cho se ben ko hobi but okay na fe di etina o sa ko ho enti that is papa okay enti ye no ba ye no wan so o ko report wo police station e ni fa police station abo police station okay omo shusha branch ni ko nya na che no o ma hwehwe no se asema ka chen se akola no e wa na dwena nti o ma aya ka se gufie no woni no wo form asema o ka chen se onyipa ni agban nti wo ka chen se ya che na mo emro no ne ya fa mra okay enti we report e da ho ebra mpanimfo no ehia ya mo ka se munyi free police amo nka no ofie sa no mo ka no yanko mpanimfo no ba yanko police station ho kura na asema wo mo ka kire wo o ka cha asema from ba no ena e ba se o se ya police station na ka asem na asema o ba se na asoma ba se asem yanka ka wa na ni sama ko report to police station mo ndi mi tu good na one can cha assemblyman na say ye meka no wo fie we ye criminal case awudie enti ma ko report to police station asem no na nko him say na ka me osmo otumo obi ka ho for assemblyman no de fenisi mame Ishmael enti wonim assemblyman wonim enti ade one can cha wo ko na ho no na ka ka cha na say se asem no ko report to police station enu ti so mo pese o mo ka no wo fia wo mu na nka wo ho na mo nko police station wo na mo nko yi ebe ni say no ka police for no be ka so okay se na na die ni mo si enko ka no wo fia na ye je mu di amount na mo Mr. Isaac Oway se mo ko na asem no amaka sabra
also say no wonu one ko police station one ko yes and I will call back on one ko e be say den was akọ police station ho akọ catch am say asem na anwieka wo ya fom so ma lem na me wo sa me ya fom so na ina afi asem man ene ti me catch say asem ma ho akọ no say asem la friend to mami say one can hear asem bebudu no me gem a ho na catch no papa metiase me mbo mo so fom so me say me plan so kaka wo ahia mo ne so kwa kanya hwe ne mo bra ukwa ho no assemblyman say ko police station enti bra na wona wasam ka che na say asem no makọ report police station ti sa wo bepere amo maka no fi there kise woni mu nyina wo assemblyman no mumi ensa mu ko police station wo akoka na nka wo kra ka mo amane okay me na me de me back say na se woni mu obi ka na de asem o wasem no me pese e beka no fie police for beka wo pese nko ka no fie amonko na mo Mr. Isaac ye moko na adue ka sign bra se wo ko station wo bi akoka sam beka no fie se no a se wo no be se da wa ko police station ma yen fa sama. You are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay. Assemblyman no your friend assemblyman no ba Mr. Isaac who wodi the say nana say no any your friend no but minimum say assemblyman hwe na wahunu wo no na wanu say ni di mu baba mu bi say so woni na di asem ye gina mu eti wadu ne phone no your friend was your friend MC Kobi Afia Isaka na bluff din no Afia Isaka okay enti assemblyman e de makroben Nsokote adanse nsokote Isaka adanse nsokote nsoko te okay enti assemblyman MC Kobi na Afia Isaka assemblyman de ma adanse nsokote papa yefrew pa enu ti bomodi anafa afọ no na me ni nkomo anya bia no se eya wodeshi enu obi wo ne se kan sa ka wo beka ne fie asem we ya ne fie ya ne se ke agbogo bi fimu ne yam ama ne so wapi asem we ya ka ne fie assemblyman ya ka ne fie ko ka ne fie so anwie ka ukwa ka ni fie nso a anwie ka ye fra odi kro amana be ka ho bi enti bukọ na ho no assemblyman be fa wo no ya bukọ na ho ena na ase de ye ko e no bodi e woni boni ya boni ti ama na na ase de yin ye ko e no na no be obi so se boni abante no ho bibi nimpa awomni hwan no what wonim no here no wo bebesa no na ayi Akufo Addo no papa wonim no mino o wonim no e wo kromo kromo mo minim no aba kromo de minim no no di sa abon ya odwane okay minim no o jahama ube mu no okay na busuafo ba se bia mu wo maame wo papa ni busua ni bi e wa asem ya mo kan nyina na busuani ba ni yim na busuani enti mpefo na wo ba no ni wo bi sa wa se ma mo bay Akufo Addo ni ba lu ba wo mu hwan no so wonim no na mo so aduma minti na wo be se no ha mo na wo bi sa se na wonim no 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 adi gban gban na mo ma be jami se ya ka ban se akwala ofima mu be gina no wo so be gina te ma kwa ka okay omo so omo be gina na cha se assemblyman dikuro e na hwan biem busa Galamse one pen for boxer no follow Jesus boxer no follow boxer no man ya fe ya nya dikro no fe no me pa cho fa no so betu me se wo bia be friend bia is ama me spirit asem fa no tum na ye hunu ama tiefo ne atwefo mu se ye friend ayi assemblyman ne funa dum ye friend dikro ne funa dum ye friend boxer enso e dia ka ho sabre no assemblyman de wo ko na ho no na galamse one penny for no eti wada e twem wana
ye won ba aseme ma ho me no na aseme ma be na asoma be won kaka asano wa nti enu wi na bu nanan ne kwa nanan ho we empanifoni na ga say for empanifoni na okay e ko ye no e sese ya wo mo ne mo ye ene sen sese wa ye say ye na inka ho yo na me yin na free hospital da bi ku no da so sese ye ne say asome ma so wa asoma wa kututu nipa no e chanfa o de adwuma no e be sifie nti eno na e de eta akwada na chi se boni bi ise ni ato na da bo ho bla sisa e ka hia ho ne okay sabre ma mo kwa sitra mo pagya mo no mo ka so mo be hwe na akom se be yi na free hospital na ho be no ho boto no okay sa no mo ka na nanim sa no ka na nanim okay na assemblyman odikuro galamse mpani fo no hospital na 3 weeks oba he make ho why oba he ma why okro dia friends eh nana edumate okay ye frɛ odikuro nana edumate okay oba he ma fan Auntie Jiwa okay Auntie Jiwa right enti di sa no say na watch me yesa na oda ho Auntie Jiwa and edumate assemblyman se mo pele for why and dey na ni kwhwe no say or recover and say obi anko elam say for pele for no go obi anko yehwe woso waboka be 10,000 eka de waboni na round figure no be 10,000 second one na first one dem say for no na wahwe na hospital one do mo ahwe no a ekokochi a bills ni nyina eye bibia eno no mo discan ma na ekwa na say wo mo etua emma hospital no straight no mo de soma mo bi de ko eno de no o de ma say man na say ma o say ni asema ma kranko hospital one kwes ankotua wasane ma wo mo wo phone so why ye friend ni Ismail boxer de na ko me pa cho fatu ma ye ne boxer eni nkomo di nti no mo se first one no e de wo matua na second one ne de wo mo ntua mo nyina so no say second one ya so o just say me ko wo yi machine ma won na me ko bisa ase na hima me ka chen say o twakwan na okwan no anka wo den a wo so okwan ne tren nti me didi watem nti na wo yi wo se fi ho yo na se wo ma yi wo mo se free mu asagalam se mpanimfo no de wo mo nim se bra no ho to wo mo betimi di sika no aba Try again later. na ka mo di ama Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. galam se mpanimfo no ba ko boxer no so a ekọ no wono so odum phone no wo mo nyina hwe wodi kura dum pa cho fro odi kuro no so wodi kuro nana Jumante assemblyman any Kobi. The number dialed is currently not reachable. Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please. And no ba hima Auntie Ejewa kuromu anukure die ni ho anukure ni ha sadie na musi ya no eto de bia wo hunu enipa di ahometie ni abufuo etumi ka sembi yese bibia nkoka papa ka enye grede na na mani mu a so akasa de etamo bia wakasa tia mu ampa na wacha wopa wonu a wo ku ne ba yade no esika kra di ho no mo se onkofa ensa emepacha nananom wa fa snap adi sika 500 Ghana cedis ana sika 5 million ana sign 50 cedis ana ande ka koye ana agensa waje 50 cedis no say still ne boda sofu to wanyi ntum waje mpade asnika waje mpade nana asa hyenika wo ba say
se woba eja ne gu ne na sra so a ye pepa ne ntwa to wase na na abufuo na ma me de keka ye eno kwa se me na so kai se munim de free soro ba na asem ma ne dina am de catch asambere mai na on de oba he ma le ka tense wo na nkan wo de a wo so kwan ne tene na na wo so wadi watem akasa tia wo so akasa tia wo ti kwa de nsa ne ya bepa che wache wo se maje kura stars me ne ye kire bi eyafo eyafo ahu amobo se wo tia to my Ghana mu ni African countries ne bi na se wo ni sika ohu amobo chain tabisi ko posesha wasem nu ba bia woni sika na akọ na ne ni wasem nu ba bia woni sika na akọ pani ni mu a na so sika ni ne ba wasem nu ba bia ntina sambere ma me ka kire wo no osu woni sika nti ama nka na wontumi ni sika fitwe onya meti ase e ka wo boy ye sika wa no hu nyina wadaroma me kwa waso me kwa tradro me kwa we woji adan secretary bi e kire say bia ampa waboka 10,000 ye betumi enya evidence ede ene wo ma di ase receipt woji ni nyina bia ye trust me receipt nge bi wo ha mo ni ebi wo ho esisa wo nti wo yi ni receipt no e bia ba Kofi ebi ho ubi anwa yi ni ade ama me machine wo mo fa ye no ye hwan machine ode baba ode e ho a na e ya commercial break ali yi ni na aba why na wa yi ni na aba itu yi ni na aba na ya hwe enti machine no na ye hwan machine aya Akufo Addo machine Akufo Addo machine ana mo fa why na fa ye aye asema no osam wo kafa he okay tutu besi de fi okay ena why na esa machine ma omo a ya mo wa mane wo bika what the answer by person o ka baby machine town boys na kututu machine ana omu begu asame man fi no so am nyono so am me ba kwa town boys na ka che me nipa ordinary abobu akọ oso ba kwa asame man bizan se na petrol na ombetu na se denden na kwan am fa so kra na omde machine kwa asama gamse from boys ni kra bebe na bu ama omu ko ka che se me metime take action ankom so me back me but that time ni ahodi an take action bia okay tips na asama Obofour nti omko tutu machine de buy machines ne ba ana bera machines no e de koye na omo de ma because Akufo Addo ni wo de machine ye adwuma so be fa de koma kama abranti bi a wo abu sa machine ho spare part o fa juwani but ma ya menye no ono wasi gamse fun pen fun okoye no amani a me eto machine se wasi onye onti aka ni nwie nti ameme wasi eye Akufo Addo machine na Akufo Addo ye nim Akufo Addo eye wontui a machine mu nwie the boys ni mu ne say Akufo Addo machine a wodi ye adwuma no enti otu a won ka wie ya adai na Akufo Addo di ye adwuma no wan koje na ade megu na Akufo Addo ntui aka na nwie ansa na wakodi announcement say na ya fade esi ho na obi abesesa na machines no wo ka wo he na da hima sabrima ana wan fi na neguo egu asabrima fi enti sidan e na gai ni nya kwa ya sa na Akufo Addo etua ho ka wieye tebe Akufo Addo di machine ya no na wo hunu se otua ho ka wieye obetimi akwa je abeguo otua wi o de na dia asabrima ye no wo bika MC ko bi ye no wo bika say ya wo betu sa machines no ye no wo bika je so ache ya se wo fie e do bi nya kwan enya ayiki e be bia wo gate be sesa de ba ni na wo hene kwan na ma wo butu me no fa me kodwo